Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka Voice of People Party VPP kalau pak dah jing thok syabarok sawut KMLA bakin penting kena berpentrai kam hok ya KMLA skim patban penti pat baru ya kai pot man la kapor. Hak citi bala pak syabarok sawut KMLA jong keseng VPP. General Secretary ke Parti, Dr. Ricky AJ Sengkon, Ulong, Pak ke State Executive Committee. Hak jingalang balalong hak arfeu terik jong mana baladem. Kalai keren sani bah halor kene kekam, bat kelarai ru, manfa ada kejing thok syabarok samut KMLA jong ke Parti, bakin le ya kebedon kam. Lagan tu ya KMLA bakin penting kena, bayar KMLA skim dari pentrai kam. Dari ban pentrai kam, habashai, ban ai kai pot kababania dia gande syaki pat ba man la kapor la ong ke citi Dr. Ricky AJ Sengkon lang ba ke citi syaki sangut KMLA la kedero ba ke State Executive Committee kal kanto ya KMLA ban pentikna hakabashim rai ya ki TADA bat kabashong jingalang kum ki dikot jong kino ki Assembly Committee kat kum kabadai rukom ban pentikna ro ba kino kijing penmana ya KMLA hostel bala Aisyah barok KMLA kedai banlong ki bayahap bat chang nong rim ka city ka kanto ya barok KMLA bakin simkia ya kinai kimat balawan ra da ka State Executive Committee bat ban pentikna bakin pentrai kam ya karai kumbalalong na kemeta ka baha kamiat ki pat ba bat kejala barok gawai